Alhamdulillah beres, tinggal ngopi deh mah. Wis beres kan eta luar jero no. Beres Bang Ampon. Wis kira beli kopi. Oke siap Bang. Wis nikmat jasa, rokok aya, mobil bersih menang kendek, nang omah deui urang pan ieu. Nu deh Bang sakiriman aja saeutik. Tapi nu meuli kopi bae, kendek meuli kopi apa meuli tanah ya? Halo Bang. Woi Ambon, Ya Bang. ada Deo nih. Kemana Bang? Ke pasar Gajruk nih. Hah, yang bener Bang nih. Iya bener, Buat sekarang nih. betul sekali. Ya udah siap-siap Bang, siap. Hangit. Ai deh ceng beli kopi kebelah amat. Waduh, maaf Bang. Warungnya kakarak buka ya, karena masak cai tadi mentega kebel. Geus berangkat ayo. Menang Deo ka mana ya? Ka pasar Gajruk urang. Ceng seperti biasa, laporan lah Ceng. Siap Bang Ampon. Woi Bang Ampon. Woi, ya non yuk. Langsung masuk. OTW Ceng. Woi Bang up. Bener ya sekieu ya. Halangan jalan forklift tuh. Henteu Bang lepas sakitu. Geus burung. Ceng masang terpalna orang di banyak. Oh, di bae. Kira ini turun lah ke handap. Masih beres Bang, tinggal nalian. Merhatikan jalanan bari ngudut bos. Tenang. Menurut Acing orang keur di mana ya? Keur di jalan. Oh, bener di jalan, tapi nek nyampe mana ya? Ti nyaho Bang. Iya, mau kebal nyampe Gajruk urang. Ya mau kebal orang nyampe. Haus lah jatuh kuat yang ngopi. Tapi koi macet jalan aja. Oh nya, coba nanyakan kan lewat. Mangai naon diharap macet ya. Biasa pasar rame sore-sore ki macet. Pantesan macet. Angusnya Mang nur Mang. Ripuh. Dasar Madeo hangit macet ya. Tuh nambah ya mah. Nambah naon Bang? Nambah sedap.